Kinongelam Kakasi Student Union KSU na Madanrting batnong thama unit hakashi tarik yayong kilalet ban Khang no eka Skul Madan Hindi Patshala Secondary School kabadon ha Madanrting namar kajing bam buram ketika skul ya kajing pensngong kaseng kata kajing bam penrung ya ka subjek khasi ha kajing puli ha kanika skul kumbala betha bat ajing mut kaseng ha kibor papenya ya kanika skul kani kajing le ajing kibor jong kanika skul kala pen bitar ya kaseng hadu ba kilapha pelat cuti ya baro ki khna kanika skul ha kani kajing le yakran bat kibor penyat skul ladon lang uba riki I lengdo rang ba shnong Madanrting uba Richard Maukeu president KSU nong thamai circle bat kiwe ki de khot jong ka KSU Shillong, Monday. Go. Back, go. Get up. Run. Go. Do they have to go down? Yes. Tell them go. Jingwan jungi sini skul kalong ba nadu arjar apsau nak seliang kaseng isu bakasnong ila juan hang ni skul menekan Phang nong kai khasi maka subjek khasi komda te lawan apsan te macam senam habang along kumrong masno apundri tifun kena skul ni khasi yang inga bangi le exam spo matrik ka haingi namar ngimdan nong kai ngim tip hira ka syllabus tu dan ta hadin bangi laikran baki isu ngilawan macam senam tu ngilai syong ka meeting baki MC tu nak kalian ke MC ru kila ong ba mentau senam kin tungi kinong hikai andai hadin ben hakini kita yo lalai ju kila iPhone yang kena yang bahadu mentau dan noi kai kasih tem tanga phone yang kisu ngiwan sini te kane kasin di kapalai mo ngiwan yang kane kasin balai ngiwan te habangi kenduru pe hadu bentar ngim pai I bantu okay kasih te ka skul kadun hapo snong jungi ndai nong kai kasih dan ka subjek kasih dan habang ya kran tan wang idang mut pen bejuten kamut uruten bu ruten kam nong kai mentoy te komta te nak yang jungi mentak singi lawan ne ringkat bakisu ila HD syam tashpo
Hadin kan ni lada mak syu lada ka MC jangan school kim lei kemudian bansi nak senang ringkat baki siu ngin Khang talabi di school. Kena kai try ka dah bade ka ba ai bai dei kata ka cuma mla pentung kita ni kai kita ka subjek. Aduh benta tu orang penida benta dan pisau. Baduna pisau. Kata je duna pisau dengan ngim tip kata la dan tip ta andai nak liang jungi ingin banjur baik gide bendan baik no hikai kasih. Ngim hai kata jing dan pisau nam dan dari no kai kasih di bendan ini ka subjek kasih di bendan ini. Nomor hang ni kasih du Khuborjylla. Te kumba kan lu ka puat pi ai. Umpan pot ingin saya kan pertama ingin kan ngin ai por yu te fai ngin ai Islam syu ngin buat tang kendiat pot ada umla meniti pot ada bansi ngin kan la. Te ka jang. Aku baidi bat kani kakam kani ka skul Madanrting Khubor secondary school. Kam dai syu kakam ka barang menen barang ta. Dari nakaliang jong ka circle bat nakaliang jong ka GSU Madanrting unit Langbau edition secretary jong ka GSU circle sama bankier kartan nadu senam sama bankier mukim nadu senam arjar arpsau lawan bania kendu adin banio ya ka jingut jingnam jong ki khana ki bapuli ki khana khasi jongi ki bapuli ha ka skul nomor bamdan subjek khasi kasim sitom ya ki bikin sim olti ki de ki wan ki yang ki ki bakam dina ka jinyo dan nak takadaw nak kaliang jong kaseng kilaiwan kani ka skul bani keren ban headmaster nak bentaban dan no noi kai khasi dak bikin implement ya subjek khasi ru kani ka skul ke hadir kata ka jingi keren te kalaya sya senam arjar atusan te hadir kata ru 4 yo i so i ru yang tingiwan biang senam arjar atusan ni keren biang bat principal jok skul hadir biang keren ru wai daw biang betaba di kena ki don tang hendiat kena kasi ki don tang hendiat te nimpat la sakwe bi nimpat dan fon dia nak kaliang jong ni nyong em ko mladong ki don sound san ngut ru ka subjek kasi ka di don nomor kani ka di khantam ka di ka jala ka jong ni ka state ka jong ni ka ri ka jong ni te kumno pin shnaya ka school pin lada ka subjek kasi ka numdan kata ka mladong te nilai keren te hadian kata nak kaliang jong kristal la punya kandu yang ni nilai kandu aku office apa committee hall jong Madanrting ha rangkat ke jingdon nang ki nong kam senong jong ka ada senong Madanrting bat ka managing committee jong ni sekolah ha kata ka jing keren ka ba khloik ba ka jing keren ka ba nilai peni la ke jong ni ha ka ba kadu ka MC kala ai da ka assurance ni ba nadu matau senam arjar penrio nyin sabu no yung kai khasi ba subjek khasi ti ai da ka jingto im dei bi syukran verbal da ka return assurance kala ini ya hadir kata ngila perkhat ba matau senam da ka kala longkam kala saiso kata ka jing don ng kai yang ni ndrei posi dai pun irang mak snong di pun sa ki no kam nomor tinggi yang baki kena ki dang ut ki dang nam bampat don ng kai tinggi kaciti ka ba ka meeting da bang isong kadi bunai Jun Julai last year de kaciti do kadi arpunyo tarik bunai Julai macam sina kaciti bi ai assurance ka MC de mundur pi mental asdang ka session la de bunai mat satang April mata tempat de ye kapani ba ka skul kapani bi kinong panya jong ka skul ki ken do thala ya ka dorbar snong ki ken do thala yang ni try mulu adu bunai Julai ki ong baslam ben pendek kami yu pinadu Julai bunai November Oktober dekat appointment kat interview penyele exam rada don kam ben habiale ru dekat mentau mari sedang academic session ra di bendon ai ka dari kim taru yang kamu kapani saya kedar bakim ken snap yang ni kum kajat benrin kim ken snap ya kaktian kasih dia lara pem ken snap ya kaktian kasih dia benda yu kena kasko nak kata kada do kajing ya menjor lang jo dorbas nong kat inang basong sekretari nong Medan tinggal mentangin ICT ni kena meringis tu kum kainian nim kwa ba di Samla puli kindu ya kajing puli joki ndrengi man se kalau long very extreme kalau long nila syapush syak dong kalau la sesuat bingim la ali esyo namar bang isu keren kami kamdan jing umdan tu uso ka Shillong betang kajing syakran supen bi yang ni di kajing keren nim kam dai syu kata ko mata pi yang ni di assurance ba pintung yo no kai ai ba pen men lata pen itu yang itu no kai khasi ba pintung ni hanta ngin sawan manit
Riam tang ini man cuman kan ni HD ikihna kat adu bapin datung ni kai. Nama nak kalian senang ilaong mukwa bagi kena kindu kemudian ni sutu syai baka MC kan sale kemudian rei kat bak empat le kemudian nak kalian jungi kemong ka senang kan sakhang hi kador senang ya katala ngagit nantai ya kan dengan skul nomor cha. Nomor sutu hi nomor balada pi pimken snap pi kan jauh salah kemudian ni ngimla sya hari lajong bangin long marang ngila lada sya hapo ka skul hari jongi asyong jongi mendon subjek khasi jam lalang bolong meramu nak takadang nyim ailat ikum kita kiki bakani kadai kajing sedang kejongi ya kiwi ki skol kibun ki skol ki bapnya ki Khuborjylla kamta makani asyong kadon echal mizo kadon kiwi bakana makiri kini kinuksa balara phimshim kya yangi mdei tang hakam ngakren ya kani mdei tang kani kam nei kai skol jongka subjek khasi ndrei hakiwi ki pos kamta ki sanction pos ki babun teng kibun kini ki skol ki ailat dia lah dah bagi tung di kibri rajong sanction pos sakamot kaya through reservation policy dia dah ka reservation policy pimpin terekam kata kamu piurat yang ikum ki try muluk nak takadang macam ya kan kabu ben pensungawi kinong peniak jong kini ki skul bam deitang ya ka subjek khasi ya kan ki skul ndre hakiwi ki skul ki peniak ki Khuborjylla bar kamju haki kam hikai kibadai ki sanction pos kibadai hok banyak mangi try di time look kan mau pi ban kan mau ban hak kerpang nak kita kejung bat ingin saya kendu pat hadian bal ada kan ka skul kala tung ya mengai khasi lan kan mengai khasi kata kor ingin sakop yang itu dengan saya penbaik yang itu